Телото на Ерфан Рамизипур било изрешетено со метални сачми, од кои едната му го уништила видот на десното око. 24-годишниот е еден од многуте ирански демонстранти на кои им било пукано во очи во нешто што се чини дека било намерна тактика на безбедносните сили. Сега во Германија тој води кампања против иранскиот режим на неделните демонстрации во Франкфурт. در هر هفته شنبه ها ما میایم اینجا تظاهرات میکنیم توسط کسایی که حالا اینجا خودتون میبینید هستن و دارن دل و جون برای ایران مایه میذارن. Ова видео го прикажува моментот кога е застрелан Рамизипур. Може да се видат зелени ласери кои се користат од безбедносните сили за таргетирање. Потоа се слушаат истрели. لحظه‌ای که به من تیراندازی شد اولین چیزی که اسکم فکر کردم یه سنگ بزرگ یا یه آهن خورده تو صورتم چون انقدر شدته چون فاصله نزدیک بود 20 قدمی بود که بهم تیراندازی شد انقدر اون گلوله‌ای که بهم خورده بود سنگین بود که خوردم تو دیوار و بچه‌ها که برام تعریف می‌کردن گفتن خوردی به دیوار و از سرت شروع کرد خون اومدن پایین و افتادی زمین حالت بیهوشی داشتی. Кога се освестил бил во нечии дом во близина. Неговите пријатели го вовлекле внатре, вели тој, а некои медицински сестри кои биле на демонстрациите се грижеле за него. و با دست اینجوری فشار میداد رو سرم که تیرا ساچما رو در بیاره یعنی بدون بی‌حسی تجهیزات پزشکی فقط الکل ریخت رو سرم که ضد عفونی شه و با دست شروع کرد در آوردن که خیلی درد داشت خیلی درد داشت Рамизипур вели дека поминал 8 часа во куќата додека безбедносните сили ја затвориле областа за да ги уапсат осомничените. Во следните денови, тој посетил низа приватни клиники бидејќи се плашал дека може да биде пријавен и уапсен во јавна болница. Тој вели дека од телото му извадиле 18 метални сачми, но му требало посериозна операција и се чувствувал во постојана опасност. Рамизипур реши да побегне од земјата. Откако купил лажна виза за 10.000 евра, се качил во авион за Милано. Оттаму со автобус заминал за Германија. Масовните протести во Иран започнаа во септември минатата година. Тие следуваа по смртта на 22-годишната Макса Амини која почина откако беше приведена од полицијата поради наводно неправилно носење на хиџаб. Режимот одговори со брутална акција во која беа убиени стотици луѓе. نمیتونستن ببینن رژیم جمهوری اسلامی که میکشه اعدام میکنه ترور میکنه تجاوز میکنه و داره مردم رو از بین میبره بشینن توی خونه و هیچ فعالیتی نکنن. Иранските социјални мрежи се полни со фотографии и слики на луѓе кои велат дека и тие биле застрелани во очи на протестите. Властите негираат дека тоа е намерно, но Нью Йорк Таймс документира стотици луѓе со слични повреди. Милад Сафари е друг случај. Како и Рамизипур, тој исто така е во Германија, каде што му помага иранската заедница во екзил. Се уште има сачма во левото око. که ما اون شب از یکی از پرستارا پرسیدم گفت همین امشب 130 نفر ما پذیرش کردیم برای چشم. دخترم بینتون بود؟ بله. کوچکترین دختری که بین ما بود دختر 13 ماه بود. И двајцата мажи сега се лекуваат овде во универзитетската болница во Мајнц додека се надеваат да добијат политички азил во Германија. Имаат долг пат до закрепнување. ازم سی تی اسکن گرفتن و مشخص شد 7 تا ساچمه از 25 تا هنوز توی بدنمه. داخل چشمم،
توی فک، 2 تا توی فکم، 2 تا تو گلو، یه دونه توی سینه و یه دونه هم پشت توی دستمه که قراره 10 آگوست درش بیارن. اینم عمل دارن. ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی. И Ерфан и Милат платија висока цена за нивната борба, но тие инсистираат дека таа ќе продолжи. اینکه حالا چه توی ایران چه خارج از ایران به هر شکلی برای آزادیمون که انقلاب ژینا یا مهسا امینی با مانیفست زن زندگی آزادی باید فعالیت کنیم.